George ahimbisibwe ow'emyaka 31 y'obukura akatandika kuhinga no kuriisa emyaka 2 enyuma n'ekigendererwa ky'okuhangahangaho n'okwongyera omutindo otiireho n'okwigura eminyeeto n'abakazamisho ngaho ako bahurira ngo mu famu egi harimu innovation turi mu cyo kuhangahangaho eminyeeto okwetandikiraho ebintu tureke kurwana emirimo terho eryaho mingi so ekinatangire no kugira ngo eminyeeto abandi bari aheroko nimbasa kuba echo kureberaho cyanyu nimwe mutandikireho nakacha kumwine twahika ha famu ya Ankole Multiple Agricultural Innovation Farm omuriro rutajegera omurika gwa Kitura omugombora ya Kitura Kashonji Kiruhura district ahitwa shango kwongera omutindo nicyo barikwebembeza enyinje zitwareba na variation twantreba youth barukora donuts barukora amakara ahabo kuba hatabireho abantu batemere munonge miti habaho omushana mwingi so twagira ngo mbweni katurete echo gukora amakara tukora amakara agatari kushisha environment bitora manyire ngo nobasa kukora keki donuts emigati amakara n'ebindi orukubiho mfamu yawe tureba ba farmers abamwe binente hati amatago tugakozesa ku addinga value ningashi kwongeza amagoba omuntu habwo kuba wa baking yogurt ningashi wakora yogurt tokajuza price emwena na namati orachimanyire ngo hariho amakara go barukora ku rugo mu ijuru ya Kashenda no mu itaka tamani katumata mizi twineho ibyo bitukozesa nka osenyente uragayikira bw'emiti amasha esano ya muhogo mwene cyo kumixingira mu kebafu amakaraga ndagaka okumugere guringa wari hemba ndyaka kumara isaha mukaga soncho mesangu watama amakaraga notekemere esya oteke mboga esya otekaho namizi gukunaba nga saving nko muringo gumwe gwo kurwana sendwara y'orutoke abantu bakora insigo z'emitumba banana macro propagation ne technology yajumbwirwe bwanyuma yo kushanga ngo ebitoke bikarete ndwara nyingi so twagira ngo katabeho egi technology yo kwata mutumba gumwe okagwiye mitumba agati ya 50 kuzarigana umutumba ogwe twashanga ata abantu tokiza umuntu ngo akwereze mitumba igana ata abantu ahabwe ndwara naki noze yakwire mitumba nakweza 50 so konkati nyo wampa gumwe nimbani mbasa kuzariza imitumba nkaga nshanju kuzarigana itwayiheho kuya tukageta tukagita muhimidi chemba nerge inamani kandi no kujana tatugitiro munankejo ntantu girebe raje ngo tukujya buri twetagisa nugurge gutiyina burwire okutushangire ngo kuchebera itako takabyire mu kingwa cyona nacho ni chukuru wanonda kuchebera pH ugitestinga umanya soil pH kweri wanonda kuchebera nitrogen ugitestinga umanya nitrogenerum then uhendera nokora report kumanya aha nhera hoki kakaritu nturikebera kwenda kumanya nutrients niziya ninga ebirungo bisumiye kongeramo nibyo biha kwenda kongera ari fertility rate yita karitu so most farmers ntwe encouraging musemeryo testinga itaka abazire ba George ahimbisibwe n'abasima ngo kwiha mutabano wabayejumbiro mbyo buhinji no burisa embere katerera ahese gumire neshoborokerwa yense nefunda okuryana kwetengesa bako tukabire kurugaho n'ubwo kwatandika abantu ko bakanya bende by'ukurya mwene obuhinji bwarebeka omugasho gwawo gwagumana n'ubushuruka no burisa rwe n'umugasho nabwe n'ubutungura abana abo kuba umwana witugugumira ntoye nawe tungukire nk'abandi ababonye ndijemeramo nawe tungukire abo kuba nakora akunze nito tumuhira ubushoborozi bwo aha bintu bitu mbwena yine hushe ya mpango abo kuba nwayine mwamani mbwena abo kujya gutwawira amani twicereza ngo umwana akore tubagane nawe ubwo hataba Ankole Multiple Agricultural Innovation Farm batandikire no kwegesa eminyeto n'abakazo kwongera omutindo
omu by'obuhingi n'oburiisa. Gashakwa Michael atwakire.